Jadi Yero mak we dena wadi macawa te reke lalu camba poli dipandang. Kami memang. Nah sabak mega monye. Ayah Mega sih. ceba. Iya iya iya. Jadi angkat tuh koro lalu nih te koro makada jangan sekali-kali dikasih makanan. Iya iya iya. Ya biasa baca. Iya, jangan sekali-kali dikasih makanan karena bahaya. Makin bahaya, pura terjadi naseng. Angkat tuh boleh pandang melini roti marus melito jalan kote. Ya. Memberikan dari jalan kote si kantung-kantung. Melito ni roti marus. Nah dia nule manu riki na berberak kulan noto. Dia nule teman rero jalan kote on regana. Ya. Kamu apa nasi san? Di pas riki si lampu ikuro. Ya ni on ron naro muni. Nah di puriru. Ya. Jalan kote igana mega. Wah, waktu na nadim pureng. Ilan lu ko ano cibay. Ya. Pokona kami tu na ciba na garwon puno puro anu kutuyolo makatani kutuyolo wali-wali untuk puno cibay ro. On kacana ro. Kadai anu aja ta timpai. Jalan mu timpai. Iya. Iya mu timpai nasa bahaya. Iya. Dari timpai. Tapi kato macacar ke kurilan ro anu. Kurilan na to. Berarti timpai nih. Sana magagat tuh. Iya. Si sana na timpa yang karena diajak aja lalu pasti mati gitu pak di piwe jemonya nama makat ulu nih jemonya. Ya. Maksudnya di timpa nasi. Nah tadi aja mau mati gitu pak. Nah sekarang jemonya mana makan. Si sana na timpa cili rumonya kadai. Ladana fi. Ladana melo. Ketemu lemunya melo ada di. Wasit taumi. Ini kayak tambahan itu cerita. Tidak ada hikmah yang bisa dipetik. Pokoknya di sana.